you keep it. Swear this one you'll save. Better lock it in your pocket. Taking this one to the grave. If I show you, then I know you. Eto, već dosta dugo nisam radila nikakav hair tutorial, tako da mislim da je pravo vrijeme za jedan. A uostalom i kolegica i moja vrlo draga prijateljica Ana sa bloga Maybe's New Start me zamolila da napravim video, odnosno tutorial za ovu frizuru, koja je zapravo vrlo jednostavna i u biti fora je u tome samo da imate čim deblji figaro. Ja ovu frizuru zovem ne samo ja, nego uostalom i svi ostali ljetni valovi ili ljetne kovrče, iz razloga što ja recimo kad sam na moru i kad mi se kosa namoči, onda mi se naprave tako ovi lijepo veliki lijepe lus kovrče. Figaro koji ja koristim za ovu frizuru je ovaj ovdje. On je, ja mislim, 38 mm debeli i dakle, kao što je poznato, čim je deblji figaro, to bolje za ovakve kovrče. Temperatura je 180, mislim da nema potrebe za više, tako da eto, možemo polako i početi. Sve što je potrebno je, dakle, četka, nekoliko ovih malih špangica, odnosno ne znam kako se zovu na hrvatskom, uglavnom bobby pins, zatim lak za kosu kako bi učvrstili kovrče ako imate kosu ovako mekanu kao ja, i naravno figara. Pa eto, možemo početi, dakle raščešljamo kosu kako bi nam bilo što lakše raditi. I ono što ćemo prvo napraviti je, dakle, lijevu stranu kose. Ovaj razdjeljak nemojte raditi na sredini, nego ovako malo sa strane, čisto da ljepše izgleda. I dakle, počet ćemo uzimati ovako pramen po pramen kose, kao da radimo pletenicu, ali sa dva pramena. Kako bi ovu kosu sa lijeve strane lica maknuli čisto iza. Dakle, samo uzimate, to ne mora biti niti jako precizno, pramen po pramen, dok ne dođete iza negdje do sredine, možda malo prije sredine vrata, i zatim to zakopčamo sa ukosnicama. Dakle, ovako. Zatim ova kosa koja nam je sada u biti sva sa desne strane, malo je podijelimo, možete na 2 ili 3 dijela, nije sada nebitno, ovisno koliko kovrči hoćete. Ja ne preferiram ih baš previše, nego onako čisto da nije ravna kosa. Dakle, ovaj ostatak možete slobodno prebaciti pa ga lagano skopčati. I sada, dakle, uzimamo pramen po pramen. Ja ne uzimam tanke pramenove, već malo deblje, jer kao što sam rekla, ne volim one nekakve sitne kovrče. I dakle, možemo početi kovrčati kosu. Ja figaro ne koristim ovako, nego samo, dakle, ne koristim ovu, kako se to zove, kopču, štipaljku ili kako već. Dakle, pažljivo omotamo kosu i naravno držimo. Naravno, svako poznaje svoj figaro pa zna koliko treba držati kako bi se formirale kovrče. Ne idemo, dakle, od korijena kose, nego, kao što vidite, koji 10 cm
ostavimo. I dakle dobijemo ove malo šire, veće, opuštene kovrće. Naravno, nije dobro uzeti niti predebele pramenove jer ne možemo onda na Figaro ne stane, dakle, predebeli pramen kose. Naravno, čekamo. Čekamo. Dakle, kao što vidite, ja sam pri kraju sa kovrčanjem kose. Uvijek je dobro malo počešljati pramen prije nego idemo kovrčati s Figarom iz razloga što jednostavno onda ljepše izgleda i definiranije. Ovo vjerojatno svi znate, ali stvarno pazite da se ne opečete sa Figarom jer stvarno gadno peče. Ja sam se jučer sa peglom po prstu stisnula, tako da koma 2 sata me peklo ko ludo, tako da budite pažljivi ili koristite rukavicu ako ste je dobili u kompletu sa vašim Figarom. I uvijek, dakle, kao prema van radite kovrče, a ne prema unutra, jer onda nekako, ne znam, možete i tako, ali meni čudno djeluju. Dakle, uvijek ovaj prvi pramen neka ide prema van. I eto, posljednji pramen. Evo, možete čak i malo bliže korijenu kose, pošto je tu gore prvi, pa da malo dobijete volumena. Čekamo. Pazite da si na glavu ne stisnete Figar, jer ja osjećam sad kako me grije, tako da svakako budite pažljivi. To bi bilo dakle to. Naravno, ako želite možete proći malo s prstima kroz kosu kako bi kovrče djelovale još opuštenije. I naravno sad ćemo staviti malo laka. Dakle, lagano. Da, znam da radim smiješne face kad lakiram kosu, ali uvijek mi nešto uleti u oči, tako da iz tog razloga. Dakle, to bi u principu bilo to, stvarno vrlo jednostavna frizura. Kao što sam rekla, bitno je da imate čim deblji Figaro. Ako ga nemate, uvijek ima drugih načina za dobiti ovakve kovrče. Eto, nadam se da vam se sviđa i mislim da bi to bilo sve za danas. Uživajte u svojim šminkama, frizurama, lakovima za nokte, odjeći, obući, naketu i svemu ostalome što sve normalne cure vole. Pozdrav!